ام بيجن موزن ذكرن پرورده ذكرن و درباسي قادن شر ذكر جبو بيجي وك جروبا مزگين يعني وك اكيبا مزگين دیتن دوی اف زاروک لگوری خوازایا خو جیان بکن جبو ویجی مزگین جوینا بیهاتی یعنی دمام دی مزگین یعنی مزگینی یعنی مزگینی کنو جبو زاروکایا هلبت اوجی پشتی شورش آنازی ترمه هات دامزراندن اف ناف جوی دهاتیه و حتی نهاجی یعنی اف بینن مزگین روج بروج وی مزگینیا تخوازه دگین زاروکا Vê kuvara hanê ew armanca hevalê me nî destpêkek damezrandin e hem alîkar e ji bo zimanê Kurdî meselê nêzîbûna zaroka ji meselê berhê ku buwan re heye meselê şêwekariyê meselê mûzîkê meselê xweşikbûn û nerîna çav bi rengar e agahiyên ku em di riya kuvarê re digînin zaroka ana pêşî em bêjin ji destpêkê heta digê destê zaroka baş kar tê dibe meselê pêşî navroka wê ez amade dikim em dişînin hevalê me nî ê mutabaa karê kuvarê tiştekê dikin muracaat jê re çêdibe ji aliyê zimanê erebî û ji alî wergera Kurdî de jî wek min got ki zimanê ê çar gotinê di rûpelekê di îngilîziya Siryanî hebe em ji wan jî tekez dibin xastan ê Siryanî hebin yanî em ji wan diekidin û piştî wê digê destê ressama şêwekar a her şêwekar jî hinek mijar hene bi dorê dirsimînin heta komiks bi dorê dirsimînin yanî dibîne îstûl û ixtilaf dibin her carê ji bo nerînê zaroka jî merokare bi kîja nêre mirtah in piştî meselê şêwekar digên ê dîzaynê piştî dîzanê dibêjim ji hevalê me dişînin çapxanê û piştî digên meselê ê belavkirinê dibin mesel beşin din yanî dikarin. هالمدرسة يعني الصراحة هالمدرسة مسكين برخص وخان سبرز مرتينا وأجي بنداوي حطام ربينا إجا كمرتينا إجا فلو كيف عمرت وبين هذا سمينا يعني بزاء زبوا تعلمين أن مسيك بكرديتي مسك بكرديتي كوتشيك بكرديتي ولايك
ذكاء اجتماعي، ذكاء رياضي، ذكاء جريداي مسألة حالة إبداعي بزاروكار يعني روبلك هي مسألة وينا شوا خيز بكن شوا رنگا داينن سر روبلك دين شوا جدايد نابرا چند تابلو ياد ببينن ياوي أو بخوا كاربن مثلا ديمنكي تمام بكن وچلي زيدا بكن توي چاغي زاروكي زاروكا درباسي هندري كوفاريت كبرا تفاعلي يعني روبلكي جريداي مسألة ويجيا زاروكا هنا كفالي مني هالبسفان هنا ويجي هالبستة تشينن الجور زاروكا هفالي مني شوكار جد الجور هالبستة درسمين بهدور دات كذا روبلك دين تندرستيه يعني ام نزيكي زاروكا مثلا آگاهين باقجيه خوارنا باش چاوا لتندرستيه خم قاتبن چاوا بدمي سالير جالي چكاش علي روبلك جينجه حتى بناوي جينجه مالا مروي يعني مالا زاروكاي وچاوا كاربن مسألة باقجيه چاوا كاربن دارا وتعاملي بكن بآجالار بدأنج أو زاروكي بخواز مثلا جارك چوچكك دي مالاوينا سر برندا سر شباكي سر پنجري وچاوا كاربن نيزكاي بك يعني ولو او درفتا هاني وبدب نقاشك بزاروكار هر جاري آگاهيك دقيوان مسألة جينجه هم قلك اهتمامي بيتك حتى روبلك هي ام ناوي زاروكا ناوي تقاربي بديروكا كردي هي ناوي انكي انا قال لك ترى ام تخازن او نا برب بمعنى ناوي كردي بن مثلا ناوي هنا كان قلكي وانا دور كتنا اما انا بعد بيني بدقرين دريا رنگار او ناوي هاني زاروكا اهتمامي بيت كنت برسن سر زماني وانتو قوتن دورات بقالي كارن او زمان او قلكي بلا ببن روبلك جيبخوا هي ام چار قوتنا هر هجماري بزماني كردي عربي انجليزي وسرياني جي دسمت كبه ورقراوانا وبويني وير يعني مسألة انه تي ورقراندن وتي رسم حر زاروكك خود هندري مزگین دبینی جی یا مزگین درباسی حر مالك ببه وبقي جي دستي حر زاروككي او زاروكايا خورتر بك يعني او زاروك لسر چاندا خو مزن ببه يعني جي لسر خوزايا خو ولسر نرخن جواكي اقول سر مزن بيه لگوری وین رخی مزن ببه و لگوری وین رخی خب گریدان آی بوین رخی ببه هلبت مزگین همان دمید خوازه زاروك بقي جا اصلا حري بلند داليه فيركريني وخندني وهلبت يعني لقوري